A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sebelum itu kami dari pihak pengurus akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai khotib dan imam akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Takrib Hidayat MA, dan untuk muazin akan dibawakan oleh Ustadz Rizki. Alhamdulillah kedua Ustadz sudah hadir di tengah kita, dan insya Allah kita akan melaksanakan acara Jumat nanti. Kemudian yang kedua, untuk laporan kas Masjid Al-Munawwarah Palembang, saldo al-wakas tanggal 19 September 2025 Rp187.500. Kemudian kotak amal dan infak tanggal 19 September 2025, kotak infak sholat Jumat ada 1.848.000. Kemudian infak di luar sholat Jumat 2.864.000. Infak hamba Allah untuk pembayaran 23.000 volt ampere listrik sebesar 2.154.900. Kemudian ada infak dari almarhum Bapak Zubair dan istri sebesar 3 juta rupiah. Jumlah penerimaan kas 9.866.900 rupiah. Jumlah kas tersedia 10.054.400 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran kas dari tanggal 19 September sampai 21 September 2025 sebesar 5.019.900 rupiah. Saldo akhir kas 25 September 2025 5.034.500 rupiah. Saldo bank tanggal 19 September 2025 sebesar 55.850.000 rupiah. Kemudian saldo akhir bank 25 September 2025 sebesar 55.850.000 rupiah. Jumlah saldo akhir kas dan bank 25 September 2025 sebesar 60.884.500 rupiah. Ketua Masjid Dr. Andes Haji Muhammad Soleh, Bendahara Haji Humaydi. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, marilah kita kirim suratul Fatihah kepada para donatur. Insya Allah para donatur dan kita semua jamaah sholat Jumat selalu diridhoi, diberkahi dan dilimpahkan rahmat dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'il al-Fatihah. Auzubillahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, kami himbau kepada anak-anak yang ada di belakang, pada saatnya nanti di waktu sholat Jumat sudah dimulai, mohon untuk tidak ribut, tertib dan mendengarkan khutbah dan yang disampaikan oleh khotib kita. Yang ketiga, yang keempat, Masjid Al-Munawwarah Palembang masih menerima untuk penyaluran beras doa apa bisa disalurkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Zulkarnain Wahid atau saya sendiri. Kemudian bisa juga ke Ketua Masjid langsung untuk kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Kiranya demikian. Bila ada salah ucap, salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menaiki mimbarnya. Berkenaan itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin." Al khutbatani fiha maqamu rak'atain min al-fard, fa idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Dengan kata lain, apabila di antaranya ada yang berkata-kata ataupun berbisik-bisik sedangkan khatib telah membacakan khutbahnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka tiada pahala baginya. Maka dari itu, marilah kita diam, kita perhatikan dan dengarkan dengan seksama, dengan hati yang menerima, dan taatilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم رب سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. Al-ayah amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada kita semuanya, dan tentunya sudah pasti kita wajib menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bagaimana kita sebagai orang Islam kita selalu patuh sebagai hamba Allah, bagaimana seyogyanya kita, etika kita, tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dibuktikan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Imran ayat 133 dijelaskan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Dalam firman Allah menjelaskan upaya kita selaku orang yang iman dan takwa, dijelaskan dalam surat Al-Imran tadi itu, wasari'u, untuk segeralah kita, wasari'u ila magfirah, segera untuk memohon ampunan. Jadi kita seorang Islam, bagaimana kita memohon ampun kepada Allah dengan berupaya dilafatkan dengan wasari'u, untuk bersegeralah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala.
Dan selain kita memohon ampun untuk bersegera memohon ampun kepada Allah, wa jannatin, dan memohon surganya Allah, di mana surga Allah itu digambarkan arduhas samawati wal ardh, luasnya adalah seluas langit dan bumi. Betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, dan surga ini hanya disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu upaya kita sebagai orang iman dan takwa sudah dijelaskan tadi, bagaimana kita meminta ampun untuk segera kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mari dalam hal ini kita berupaya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci daripada bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dalam surat ini dijelaskan dalam Al-Imran ayat 134. Siapa dia? Ada 3 ciri orang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ini. Yang pertama dilanjutkan, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang pertama dalam surat ini yang dimaksud orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak atau bersedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra, baik dalam keadaan yang lapang ataupun keadaan yang sulit. Maksudnya apa? Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah bagaimana kita meskipun dalam keadaan kaya, miskin, atau keadaan yang senang, atau keadaan yang sedih, apapun dalam keadaan kita, maka kita tetap melaksanakan yang namanya sedekah atau infak. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dalam keadaan apapun. Ini adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mampu menahan amarah. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa ayat al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya, adalah diibaratkan dengan segelas air. Segelas air yang ditutup rapat dengan tutup. Ketika air itu ditumpahkan, maka air tidak akan keluar karena dengan ditutup rapat tadi. Meskipun sebenarnya air itu mampu untuk ditumpahkan. Tapi ketika amarah bisa ditutup dengan rapat, maka dia bisa menahan amarahnya. Artinya apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah di sini sebenarnya dia mampu untuk melaksanakan amarah. Namun dia mampu untuk menahan. Inilah makna daripada al-kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Luar biasa sekali. Di sini menjadi kedudukan orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri daripada orang yang takwa dalam surat Al-Imran tersebut adalah wal 'afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan atau yang bermaaf-maafkan. 'Anin nas, sesama manusia. Orang yang bermaafan. Jadi yang pertama tadi kita ketahui bahwa yang pertama adalah memaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya kita ada. Tapi jangan lupa bagaimana kita hablum minan nas. Hubungan kita dengan sesama manusia itu jauh lebih penting. Maka dari itu
orang yang dikatakan iman dan tak bertakwa adalah hablum minallah, hablum minannas, adalah sejajar satu paket. Jadi ketika kita salatnya baik, hubungan kita dengan Allah baik, maka sudah selayaknya bagaimana hubungan kita sesama dengan manusia ataupun sesama dengan alam sekitar itu juga baik. Inilah yang dinamakan haqqa tuqatih, iman yang hak, iman yang benar-benar hak. Maka disebutkan dalam ayat tadi itu bahwa orang-orang yang beriman adalah benar-benar kokoh dalam hal pendirian. Inilah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya di sini termasuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bil khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجي الناس لا ينسون سالف الأصلح ناس الذي أسس بسلام صلي فرض الجمعة. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله إن الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الله أكبر اللي ورحمة وجبنا الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات الله السلام عليك يا نبي أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا بارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.